Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagımızda Kur'an-ı Kerim'de kelgen ahirki 5 sürenin faziletlerini aytip ötöbüz. Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maga, "O Cübeyr, sen saparga çıkanыңda, şerikтериңe karaganda dayardığın en jakşı, azığın en köp bolusun kalaysыңбы?" Men ayttım, "O Allah'ın elçisi, ata-enem sizge kurban bolsun. Ova aytыңыз." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul 5 süreni okuun. Al süreler Kafirun, Nasr, İhlas, Falak, jana Nas süreleri. Ar bir sürenin başında basmalanı taktap aytkanda Bismillahirrahmanirrahim de okup, Nas süresinde akırın Bismillahirrahmanirrahim enen bütürgünün. Men bay jana köp maldı nesi bolçumun. Birok kaçan men saparga çıkanımda, şerikterime karaganda dayardığım ança jakşı emes, jana azığım dagı az bolçu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maga uşul sürelördü üretkönden tartıp, men saparga çıkkandan başlap, kayra kaytıp kelgenge çen dayardığım en jakşı jana azığım dagı köp bolot ele. Allah Taala bardığımızga uşul aytkan sözlörgө amal kılıp, başkalarga jetkizgenge mümkünçülük versin. Anda emise uşul sürelördü okup ötöbüz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la antum 'abidun ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.